Maya payabak po kay kayungan. Kampeda po din kay katamong pasariling kadunan kaniting misa. Pakiabetala naman po din makatuking intentions. In kapasalamatan na po di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang and family. Chris and Rona Gomez and family. Jose Pepe Hison. Joe and Rose Tolentino and family. Kapasalamatan da naman ding magmasusi king Aldodang Kebaitan, Jesaret Peñaranda, Catherine Wong, Father Jesus Manabat Jr., Regina Maglaki. Special intention, Deeds and Lita David and family, Felipe Pajardo, Maria Lorena Pamintuan, Rita Estoya, Villamor and Salina Tolentino and family, Christian Roque, Elsie Malonzo. For the successful board exam, Nicole Andrea Cunanan at Laika Vital. Para king kapaldanan dari, Sakari Jos Nukup, Angel Pajardo, Elmi Ronquillo, Belia Trinidad, Joy Manalo, Bianca Marie Santiago, Maria Teresa Sampang, at Rosel Montemayor. Para king lananggang kapainawaning kaladwadari, Domingo Senior, Lisel, Domingo Junior, Remeji, Monsignor Aquilino, Luisa, Avelino, Benicio, Antonia, Dennis, Napoleon, Lourdes, Avelina, Filipinas, Milagros, Jared Kino, at ding Maldang Kaladwa, king Purgatorio. Puntam kitagyunig pamponing anak kamponing banade Espiritu, ingginuman tabiya kaya kayo, maya pa abak po kaya kongan. Kapatad, siyanta rin kaya katang kasalanan, batang mga intulid magmasusi, kareting banada misteryo. Ikang sukat pamintuan, migit king ninuman, gino pakadudo, ikang magkadubye alanganga, karing maniwala keka, Kristo pakadudo.
Ikang mamatad tula, karing anak na ningigpa, Ginoo pakadudo. Ing Dios sa lubos mayupaya, pakaduluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa na king biye alanganga. Manalangin tamo. O Dios ning pakadudo, ing misteryo ning kaya kaming pangakabo sa pagmasosyan mingeni, papanatilian na sana kaya kaming kayang upayat sikanan, kaya kabaning biye. Itiadwan miking kapamilatan ng ginuming Yeso Kristo ang anak mo, amabiyet magari kambemwat ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Linob dala ring apostol at inarap king konseho. Pengot na nala ning pekapunding pari. Nga nakarela. Maigpit da kayong tituan, king tuknang na kayong tuturo, tungkol king lagyunan ning taong iti. Lawan nyo nung naning kaya kayong depat. Kinalat yun na king mabilog a Jerusalem, ingke kayong tuturo, at buriyo pang iparsala kaya kami, ing pangamatena. Nga nang may kibat Pedro at ding aliwang apostol. Kailangan ing pamintuan miya ing Diyos at aliwa ring tao. Ing Diyos da rin kaya katamong makatwa, pepasublyaning miya Jesus, kay batyeng pinakuking krus. Tinasne ning Diyos king banda ng wanan, ba maging pamuntok at talapagligtas daring tao. Ban kanita, mika oportunidad lang makasisi ring Israelita, at tanggap kapatawaran karing kasalanan da. Testigo kami tungkol kareting bage, at antimurin ing Espiritu Santo, ing regalong babyena ning Diyos, karing mapaminto kaya. Mimwala ring miyembro na ning konseho, inyang dimdamda iti. Inya inari daking lubda, ing ipapatedala ring apostol. Amano ning Ginoo. Ing Ginoo pakiramdamana, ing aklis ding kalulu. Pasalamatan kay Ginoo, king kapilan paman. Labi ko elatok ng pupuri king Ginoo. Pilasan nyo at subukan ing kaya pana. Tumulaya ing taong lalapit king Ginoo. Lalabana nala ning Ginoo, ring taong darapat pamikasala, at paten nala, ba na lang makalingwan. Neng mamaos lang taong matulid, pakiramdaman nala ning Ginoo at liligtas, king sablarang problema. Malapit ya ing Ginoo karetang may nalub, at sa sagipan nala retang milako kapanayan. Dakal ing kasakitan adaranan da, ning taong matulid, dapot iligtas ning Ginoo, kareting kasakitan. Kristo, king kayang pangasubling mebye, ene mate kapilanman, alaning upaya keyo, ing kamatayan.
Inuman tabeya kaya kayo. Pamipasyag king maya pabalita agpangkangwan. Jesus nga nakang Nicodemo, itang daratang ibat babo maigitya kareng sabla. Itang manibat king yatuya, at magsaditaya tungkol kareng bagay kete king yato. Itang daratang ibat banwa, may gitya kareng sabla. Patutwana na ing ikit na at dimdam, makanyan man alang tatanggap king pami patutuna. Ing tatanggap king pami patutuna, patunaya na king tapatya king Dios. Magsaditaya itang tinubod ning Dios, kareng amano na ning Dios, uling ganap ning babyekeya ing espiritu. Kadugurane ning igpa ing anak, at binyene kayeng sablang bage. At inyang biye alanganga ing maniwala king anak, dapot eya mirinan biye ing mamintu king anak, nune manatili kaya ing milalablab ng wa ning Diyos. Ing mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Mayap abak po kekongan. Anyang minsan, ating kung basa kening metong magazine, ketang kayang peka front page, ating metong atawong makabidiya ing lagyuna, at kay bat nga nang sasabi, a self-made man. A self-made man. Ngening kutang puketi, is there such a thing as a self-made man? Atin bang metong atawo aya sabi na ing kayang mismong pangatawo dapat ning sarili ng pamagsumikap. Of course, tutunay man po ita. Eta naman po ala ko ita. Parti na ning mismong biyena ning tawo at yung sarili ng pamagsumikap inyam minasensuya king kayang mismong biye. From rags to riches, o kaya naman posible king kasakitan, meging niyang manawa, posibleng king kalipitan, meging masanting ing kayang mismong pamibiyebye. There are some points king biyena ning tao na posible uling king kayang pamagsumikap, inyapin minasensuya, king kayang pamagsumikap inya kinayapya, king kayang pamagsumikap inya mesareseya. But let me tell you this, there is no such a thing as a self-made man. Mayabang yung taong sasabi na inya minasensuya uling king sarili ng sikap. Maragulya buntok ing tawong sasabi na ikwaning panikwana na king kayang pamibiyebye, uling ding dapat namo ning kayang gamat ang pong pipawasana. Adi po, kaya bang nanita? Though you have all the rights to be proud, you have all the rights bang kanita ipagmayabang mo, uling atin nakamang pagmayabang, o neng naman po gana-gana, ibat kaya kayo? Nga naping sasabi ng kaya katang ebanghelyo, ating mimigit kareng sabla. Ing ibat king banwa migit siya kareng sabla, at yaing magkadub kareng sabla-sabla. Ing tawong acknowledge namo yung sarili ng sikap, iniyakakiti nga pong ginuking pamibiyebena. Ing taong acknowledge namo yung sarili namong pipagalan, pero naakakit ing grasya ng Diyos sa babyena kaya, mabubulag ya, kareng bagay-baging akakwana ketiking yato. Kaya inimburi ng sabihan kaya katamo ng ginutamong Yeso Kristo, kaniting aldong iti. Sana kareng kaya katang pamagsumikap,
Eyo isipan na sarili yo mong gamat ing ating obra. Eyo mo po obra ing obrayo. Eyo mo po paninap ing paninapyo. Eyo mo po pigagap ing pigagapyo. Ing sabla-sabla, pigagap na naman ing apong Ginoo. Ing sabla-sabla, pigagap na naman ning apong Ginoo. Kaya pinasne mo rin kasanting itang terminong sinabi na naman ning ginutamong Yeso Kristo, ket king kaya katang ebanghelyo, nga nang sasabing maniwala ka rin patutuko, tapatiya ka na ako. At pwede ang dagdagan ita, tapatiya naman ng Diyos kaya. Tapatiya ng Diyos, karing miyayariwang bage-bage, ang magpanatili kaya katamo. Tapatiya ng Diyos, karing bage-bage, ang magpakakayap para kaya katamo. Kaluguran kong kapatid, ining maya pabalita para kaya katamo. Kaya nung minsan, daratang kitang puntong mababurn out tana, this is something very much consoling for all of us. You're not a self-made man. Emo nga nagyo ega na gana. Ing ega na gana, inya tsuke ka, at posible niya minasenso ka naman. Uling king grasya at pakadulo ni nga pong Ginoo. Uling king katapatan na ng Diyos para kaya ka, adiwaking katapatan mo kaya. Uling ing Diyos tapat tiya, inyapin mikakabos, makakabos, at ing sabla-sabla maging mayap. Tandaanan niyo po, aliway kayong mimigit king sabla, metong yamoy mimigit, bukod mong ing Diyos, ing migit, kareng ega na gana. Talakad tap. Kareng balang kayadwanan ning pakibata mo, ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king Santa Iglesia Katolika, king mabilo gayato, ya sana ing maging mabiyanang tanda ning lugod ning Diyos at kapamilatan iti, ayagyag no rin sablang tao kang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para king kaya katamong bansa, mamuy ngaya sanang dakala apostol, amayatad king sala ng Kristo, karing balayan ang mabibye, paking karalumduman, ning kayanan kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para karing alipitan, daking lagyo ng Kristo, manano na sanang kalupan ning apostol, elatok ng patutuking lugod ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Para kaya katamungan, ing sablang gagawang tamo, parati sanang marapat kapamilataning lugod, banketa, malino, mayakit, king iti, merapat king lagyo ning Diyos, ipanalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya, pakiramdaman mo kami. Ngeni, adwan tamo po yung sarili tang kapagnasan. O mayupayang igpa, pasalamatan da ka para karing miyayariwang grasyang pagkalub mo kaya kami, king aldodong pamibiyebiyemi. Pasalamatan da ka uling alangangging katapatan mo rin kaya kami. Sopan mo kaming makiramdam at maging tapat mo rin kaya ka. Ban ka pamilatanan iti, apaligayanda na kaman. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong Ginoo.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rin kaya kayong dawon, maging katanggap-tanggap darapaning Diyos, igpang lubos mayupaya. O igpaming migdalang kapamilatan iting banala family bayan regalo, darakayanan mo kami king biemuan ting Diyos. Ipagkadob mo sana king nanumang gawan mi, patno bayanan ning belwan king kaya kang katutuan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabiya kaya kayo, iyat na ring puso yo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin, karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin oig pa. Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yeso Kristo ang ginumi. Pupurian da kaking lubos maragulatula, kaniting panawon ning pamanyob ding mebye. Inyay Kristo meging sakripisyo Pascual miya. Gewa na kaming anak ning sala, ami bangon king bayo at alanganggang bye. Biglat na daring pasbol ning banwa, ban tanggapan ning tapat ng balayan. Ing kamatayan na king krus, yung menat bus king kaya kaming kamatayan. Ing pamanyob din ng mebye, yung pamibangon mi king bayong bye. Ing tula ning pamanyob ding mebye, babayo ning mabido gayato. Kabang ding sablang oro ring angiles karin banwa. Daralit din kaya kang ligaya. Dahil makiabi kami king alang tuknang dang pamamaya kapurian kaya ka, kabang aming ang sasabi. Tone kapin banal o igpa, iking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo. Ban para kaya kami, madyari lang katawan at daya, ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon ko sang loob king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka, piraso ne, at binyene karing kayang disipulos at ngana. Kwananieti ko nganat kananie. Uling itiyeng katawan ko, amidawan para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, dinwang ning karis karing kayang disipulos at ngana, kwananieti ko nganat minum ko kaniti. Uniting karis ning daya ko, ing daya ning bayan po na lang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kayampon para karing sabla, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan. Dapat nyo itiking pamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ning gaganakan mi oig paing kamatayan at pamanyob din ang mebyen ning anak mo. Daraw miya kaya kay ting tinapi ning bieting kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepadyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuwa mo. King kaming ansa na misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banale Espiritu. Ganakan me o igpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod. Kambiyan ng Francisco, kaya kaming Papay, Florentino, kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mo da naman.
Ding kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miet ding sablang miyang munabye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan. Pakaduluan mo kingan. Gawan mo kingang karapat dapat magkamit king biyalanganga. Ban kaya biyan ng Mariang Birhenin Duning Diyos. Kaya biyan ng San Jose kayang esposo. Ring apostola ding sablang banal. At inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panabon. Purianda kat paligayan, kapamilata ng Yeso Kristong kaya kanganak. King kapamilata na kamben at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banale espiritu. Pupurianda kat parangalan, manggaman king ngalanganga. King mit mong kapanaligan at dugod, mausta king igpa karingamanong tiro ng Yesus kaya katamo. Igpami. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, madugod mong pagkadubing kapayapan king panahon mi, ban king kasaupaning pakadudo mo, parati king mikabus king kasadanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatan ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, sing kapayapan lakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emos, sa babalikdan din kasadanan mi, nunelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mo yung bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king alanganga. Kapayapan ng ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo. Ipakitangin ng pamisan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Kordero ng Diyos, niyo'y Kristo yung kordero ng Diyos. Niyo'y milalako king kasadanan ng yato. Nuwan na rin mayaws king apunanan ng kordero.
Manalangin tamo. O lubos mayupaya talanganggang Ginoo, binalik mo kami king biya kapamilatan ning pamibangon mo kang Kristo iba't king kamatayan. Ngayon imipasik nangan kami kapamilatan iting sakramento ning kaya kaming pangakabos at takman minamansaning magdigtas ng upaya king aldo-aldoming pamibiyebye. Itinganadwan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Ginuman tabiya kaya kayo. Bendisyonan ako ning Dios sa lubos mayupaya, ing igpaing anak at ing Espiritu Santo. Ing misa mi dawon ne, umetam king dugod ng Kristo. Alleluia, Alleluia.